D'accord, merci beaucoup camarade. Mu gihe isi yugarijwe n'intambara, ruswa n'akarengane, umugabo muto uturuka muri Burkina Faso yazanye icyizere gishya. Amazina ye ni Capitaine Ibrahim Traoré. Yafashe ubutegetsi muri 2022 ahirika Paul Damiba nyuma yuko abaturage bari barambiwe umutekano muke, ruswa n'imikorere mibi. Kuva icyo gihe Traoré yagaragaje imiyoborere idasanzwe ishingiye ku kwigira, kurwanya iterabwoba no guharanira ubusugire bwa Afurika. Uyu yirukanye ingabo z'abanyamahanga, arwanya ubukoroni bushya, yegera abaturage ndetse ajya ku rugamba nk'abandi basirikari. Imiyoborere ye yatumye arushaho gukundwa cyane ariko mu rubyiruko rwifuza Afurika yigenga. Yubakiye ku murongo wo kwigobotora ubucakara bw'ibihugu bikize, maze asaba Afurika kwigira mu by'umutekano, ubukungu n'ubutegetsi. Ibyo bikorwa byose byamugize icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga, aho abantu benshi bamufata nk'umuyobozi nyakuri wa Afurika, intwari ishyigikiwe cyane n'abaturage be n'abandi batandukanye bo ku isi hose. Uyu Capitaine Ibrahim Traoré aragenda ahinduka ikimenyetso cy'impinduka y'ukuri, ubupfura n'icyerekezo gishya ku mugabane wa Afurika. Ariko biragoye kumenya amaherezo y'uyu Capitaine ukiri muto. Mbahaye ikaze kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro nk'ibi bicukumbuye utasanga ahandi. Nitwa Didas Niyibizi. Capitaine Ibrahim Traoré ni umutegetsi wa gisirikari wa Burkina Faso. Amaze kubaka izina nk'umutegetsi ukunzwe kandi ukunda Afurika, ugamije kubohora igihugu cye icyabona nk'ubukoroni bw'iki gihe bw'ibihugu by'uburengerazuba. Ubutumwa bwe bwumvikana muri Afurika yose no hanze yayo, aho abamushyigikiye babona ko ari kugera ikirenge mu cy'intwari za Afurika nka Thomas Sankara nawe wa Burkina Faso, bamwe bitaga Che Guevara wa Afurika. Beverly Ochenge ni umushakashatsi mu kigo Control Risk, yigeze kubwira BBC ko Traoré ari izina rimaze kuba rinini, ndetse ngo yumvisha abanyapolitike n'abandi banditsi bo mu bihugu nka Kenya bavuga ko ariko bimeze, ari we mugabo wa nyawe. Yongeyeho ko ubutumwa bwe burebana n'ibihe turimo nk'abanyafurika, aho benshi bakimanga imibanire n'uburengerazuba, banibaza uko ku mugabane nk'uyu ukize cyane ku mutungo kamere hakiri ubukene bukabije. Ariko buretse gato, nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu mwaka wa 2022, ubutegetsi bwa Traoré bwahise bucana umubano n'Ubufaransa bwahoze bukoroniza iki gihugu, maze bukomeza ubucuti n'Uburusiya, harimo umubano mu bya gisirikari, ndetse banatangira politike y'ubukungu isa n'iy'Uburusiya. Iyi irimo gushinga kampani ya leta y'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, gusaba kampani zo hanze gutanga 15% by'imigabane yazo ku bikorwa bakorera mu gihugu, no guha ubumenyi abanyaburkinabe. Ariko kandi iryo tegeko rinareba Nordgold, kampani yo mu Burusiya yatangiye gukorera muri Burkina Faso mu kwezi gushize mu bucukuzi bwa zahabu, nka kimwe mu byo Traoré yita impinduramatwara yo gushaka uko igihugu cye cyungukira ku mutungo kamere wacyo. Ubutegetsi bwe burimo kandi kubaka uruganda rutunganya zahabu no gushyiraho ububiko bwa zahabu, ni ikintu cya mbere kandi mu mateka y'iki gihugu. Gusa ariko BBC iherutse kwandika ko kampani zo mu bihugu byo mu burengerazuba zirimo guhura n'ibihe bikomeye, harimo nka kampani ya Salama Resources ikorerayo ariko yo muri Australia. Iyi igeze kure, irimo kurega leta ya Burkina Faso nyuma yuko yambuwe uburenganzira bwo kuhakorera. Si ibyo gusa, leta kandi yahaye kampani zo mu gihugu birombe 2 bya zahabu, mbere byari bya kampani yo mu Bwongereza, kandi mu kwezi gushize leta yavuze ko igiye gufata n'ibindi birombe bya kampani mvamahanga. Enoch Landi Aiknis, umushakashatsi mu kigo Institute for Security Studies cyo muri Afurika y'Epfo, yabwiye BBC ko impinduramatwara zikaze za Traoré zongereye gukundwa kwe cyane muri Afurika, ndetse yavuze ko ubu ashobora kuba ari we mu perezida ukunzwe cyane muri Afurika. N'amagambo ye, ugukundwa kwe kwakongejwe cyane n'imbuga nkoranyambaga, harimo n'ibivugwa birimo ibitari ukuri, ariko ngo bigamije gusiga amavuta isura ye Ibrahim Traoré. Ibi ubyumvishe neza, hari ibimuvugwaho bitari ukuri. Urugero, hari amashusho yakozwe na artificial intelligence yerekana abahanzi b'ibyamamare nka R. Kelly, Rihanna, Justin Bieber na Beyonce baririmba uyu mugabo, ariko ibi ntibyigeze bibaho mu by'ukuri. Beverly Ochenge avuga ko Traoré yabonywe cyane n'abanyafurika mu nama ya Russia African Summit ya 2023, abwira abategetsi ba Afurika ngo bareke kwitwara nk'ibikinisho bibyinishwa imbyino yose abakoroni bacuranze. Iryo jambo ryasubiwemo cyane n'ibinyamakuru byo mu Burusiya, byagize uruhare runini mu kugaragaza isura nziza ya Traoré nk'umuntu ukunda Afurika. Kuri Beverly
avuga ko kubera iyo njyana ihabwa intege n'imbuga nkoranyambaga, isura ya Ibrahim Traoré yakwiriye henshi ku isi, harimo no mu banyamerika bakomoka muri Afurika no mu bongereza b'abirabura nk'uko abivuga. Beverly ati umuntu wese wahuye n'ivanguramoko, ubukoroni n'ubucakara ashobora kwiyumva mu butumwa bwe. Akomoza ku kuba umuraperi w'umwirabura wo muri Amerika Meek Mill yaranamutangaje kuri Twitter mu mpera z'umwaka ushize avuga uburyo akunda imbaraga n'umutima bye, nubwo yibeshye kuri Traoré akamwita Burkina Faso nyuma akaza gusiba ubwo butumwa. Gusa perezida w'Ubufaransa we si umufana wa Traoré. Asobanura Traoré nk'umwe mu bashingira amagambo ye ku mpaka zimaze igihe kinini hagati y'ubwigenge n'ubukoroni. Ariko Traoré arakunzwe cyane, nubwo bwose yananiwe kugera ku byo yemeye byo kurandura umutwe witwaje intwaro wiyitirira idini ya Islam mu myaka 10 ishize, utera impagarara n'ivangura mu baturage be, ndetse n'ubu wahagukiye mu bihugu by'abaturanyi cyanahoze gitekanye cyane igihugu cya Benin. Ubutegetsi bwe kandi bwibasiwe cyane n'abatavuga rumwe nabwo, itangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta, kandi ngo buhana ababunenga barimo abaganga n'abacamanza, bukabohereza ku rugamba kurwanya wa mutwe witwaje intwaro. Kuri Leonardo Lepanye, wungirije umukuru w'ikigo International Crisis Group muri Afurika, avuga ko Traoré ashyigikiwe kuko akiri muto mu gihugu cy'urubyiruko, aho ikigereranyo cy'imyaka muri iki gihugu ari ukuva ku myaka 17. Yabwiye BBC ko Traoré akoresha hahise mu kubaka izina rye nk'uwaje ameze neza nka Sankara, ukandaza ubugeni bwa politike, uko utera ubwoba igihugu cyose kubera intambara, ukizeza ejo hazaza. Ati ni umuhanga cyane muri uwo mukino. Reka twibuke gato, Sankara yagiye ku butegetsi kuri coup d'etat mu mwaka w'1983 afite imyaka 33, maze igihugu cyose kimujya inyuma mu ntera ivuga ngo igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Ariko yishwe nyuma y'imyaka 4 mu yindi coup d'etat yasubije Burkina Faso mu mubano n'Ubufaransa kugeza Traoré afashe ubutegetsi. Umusesenguzi mu by'umutekano Professeur Kwesi Aningi wo muri Ghana avuga ko gukundwa kwa Traoré gusobanuye impinduka muri politike zirimo kuba muri Afurika, by'umwihariko Afurika y'Iburengerazuba. Hari ubushakashatsi bwakozwe na Afrobarometer mu mwaka wa 2024 mu bihugu 39 bya Afurika bwerekanye ugusubira inyuma mu gushyigikira demokrasi, nubwo ari ikiri imbere mu buryo bw'imitegekere bwifuzwa. Professeur Laningi yabwiye BBC ko demokrasi yananiwe guha icyizere urubyiruko, yewe ngo iyi demokrasi ntaho yahaye urubyiruko imirimo cyangwa ngo uburezi n'ubuzima byiza. Kuri we avuga ko Traoré arimo gutanga andi mahitamo, ari nako agarura icyizere n'intekerezo z'ibihe biri imbere, cyane cyane ibihe by'ingenzi nk'ibi. Muri Mutarama, mwirahira rya perezida mushya wa Ghana, Perezida Traoré yishimiwe bikomeye cyane n'imbaga yari ihari kurusha undi wari we wese ubwo yageraga ahabereye ibi birori yambaye imyenda ya gisirikare na pistole kwitako. Pistole ni imbunda. Professeur Aningi yavuze ko ngo hari abandi bakuru b'ibihugu 21, ariko ngo Traoré ngo yarinjiye abantu benshi barishima cyane, yewe ngo birarenga n'abarinda umukuru w'igihugu cye nabo bagendaga bamwiruka inyuma ubona ko banezerewe. Traoré ngo atanga ishusho itandukanye cyane n'iya bamwe mu bategetsi b'ibihugu bya Afurika bagorwa no gutambuka cyangwa kugenda n'amaguru, ariko ngo bakagundira ubutegetsi biba amatora nk'uko Aninga bivuga. Kuri Aninga, Traoré ngo yifitiye icyizere n'isura ifunguye cyane n'iseko, ngo ni umuntu w'ijambo ry'imbaraga kandi yiyerekana nk'umugabo w'abantu. Hari amakuru aheruka gutangazwa na Banki y'Isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yahaye imbaraga ubutegetsi bwe mu kuvuga ko ubukungu bwa Burkina Faso buhagaze neza, kandi ubutegetsi ngo bwateye intambwe mu byo bwinjiza mu kugabanya imishahara y'abakozi no gushora mu burezi, ubuzima no gufasha abakene. Banki y'Isi ivuga ko nubwo izamuka ry'ibiciro ryavuye kuri 0.7 mu mwaka wa 2023 rikagera kuri 4.2 mu mwaka wa 2024, ubukene bukabije aho abaturage batunzwe no munsi y'amadolari 2 ku munsi bwagabanutseho hafi 2% ukagera kuri 24.9% kubera kuzamuka gukomeye mu buhinzi n'urwego rwa serivisi. Nubwo izi raporo z'ibigo by'imari byo muri Amerika ari nziza, ariko imibanire ya Burkina Faso na Amerika hamwe n'Ubufaransa yo ntiyifashe neza. Urugero rwa vuba ni ibyavuzwe n'umukuru w'ingabo za Amerika muri Afurika, General Michael Langley, ko Traoré akoresha zahabu y'igihugu cye mu kurinda ubutegetsi bwe aho kuyikoresha mu nyungu z'igihugu. Ibi byabaye nko gushimangira
uko Amerika isanzwe ibona ibintu ko ingabo z'Uburusiya zirinda Traoré nabwo bugahabwa umugabane mu bucukuzi bwa zahabu ya Burkina Faso nyuma y'uko ubutegetsi bwirukanye ingabo z'Ubufaransa mu mwaka wa 2023. Ariko ibyavuzwe na General Langley mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Mata mu nteko ishinga amategeko ya Amerika byarakaje abashyigikiye Traoré babifashe nko guhindanya isura y'intwari yabo. Ibi byarushijeho gukara nyuma yaho gato ubwo ubutegetsi bwa Capitaine Traoré bwatangaje ko bwaburijemo coup d'etat uvuga ko abayiteguye bayikoreye muri Cote d'Ivoire aho General Langley yari yakoreye uruzinduko. Icyo gihe Cote d'Ivoire yahakanye uruhare mu mugambi wari wo wose mu gihe ubutegetsi bw'ingabo za Amerika muri Afrika USA African Command bwavuze ko uruzinduko rwa General rwibanze ku gukemura ibibazo by'umutekano bihuriweho harimo ubuhezanguni bukabije. Gusa ubutegetsi bwa Traoré bwahise butegura imwe mu myiyerekano ikomeye cyane mu murwa mukuru wa Gadugu yo kwamagana abakoloni n'ibikoresho byabo ko bashaka gukuraho Capitaine Traoré. Umunyamuziki Ochibi Jona umwe mu bari muri iyo myiyerekano yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ati kubera ko Colin Powell yabeshye Iraq yarashenywe, Barack Obama yarabeshye, Gaddafi aricwa, ariko ubu ibinyoma byabo ntacyo bizadutwara. Myiyerekano nk'iyo yo gushyigikira Traoré yabereye no mu mijyi yo mu mahanga harimo i Londres mu Bwongereza kuri uwo munsi. Nyuma nawe ubwe yagiye ku mbuga nkoranyambaga yandika Igifaransa n'Icyongereza ashimira abasangiye ibitekerezo nawe byo kugira Burkina Faso nshya na Afrika nshya. Yongeraho ati twese hamwe tufatanyije tuzatsinda abagashaka buhake n'abakoloni tugira Afrika yigenga y'ishema n'agaciro. Ariko biragoye kumenya amaherezo y'uyu mukapiteni ukiri muto, gusa we n'abandi bategetsi ba gisirikare muri Mali na Niger bahanyeganyije Afrika y'Iburengerazuba n'ibindi bihugu bifata urugero rwabo byirukana ingabo z'Ubufaransa. Abo bategetsi batatu kandi bishyize hamwe bivana mu muryango w'ubukungu w'ibihugu by'Iburengerazuba bwa Afrika ECOWAS bashinga umuryango wabo aho ubucuruzi hagati yabo bufunguye ku musoro ku bicuruzwa wa 0.5% gusa kubinjira mu bihugu byabo. Wa mushakashatsi Enoch Land Aikens avuga ko Traoré ashobora kwigira ku bandi uko Rawlings yafataga ubutegetsi muri Ghana afite imyaka 32. Icyo gihe yiswe Yezu muto, ariko nyuma y'imyaka 19 yananiwe guhangana na ruswa nubwo yafashije kubaka demokrasi. Kugira ngo agire umurage urama, Enoch Aikens abona ko Kapiteni Ibrahim Traoré yakwibanda ku kugera ku mahoro no kubaka inzego zikomeye mu gihugu zizana imiyoborere myiza aho guhindura ubutegetsi bw'umuntu bwite no kurwanya abanenga imiyoborere ye. Ngayo nguko twavuze kuri Traoré impamvu uyu ari kwigarurira imitima ya benshi muri Afrika n'iby'inzobere zibona yakora kugira ngo azagume kuri ubu butegetsi ndetse akora icyo rubanda rumwitezeho nk'umuperezida ubonwamo nk'icyerekezo cyane cyane ku gihugu cye na Afrika muri rusange. Ndabashimiye niba turakanda subscribe na ukamenyesha kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru na documentaire nk'izo utasanga handi. Bye.